Ki kato kaningut ki aktris jongka Bollywood ki badan hapo ka live house nem karta kabanengkong kadai ka Ananya Pandey kabadon kumba arpulais nem karta bat kaba ak haka film Student of the Year 2 bat kaba akru haka film Pati Patni Aur Wo bat kaba layo ru ya ka Filmfare Award jongka Best Female Debut hakini ki performance ka sai manjerikar kabadon kumba arpulais nem karta bat kabalakha ha Mumbai house nem chi jar kandai spa kandai popra hau benai agos hau ark kundai tering kadai ka wei na ki actress jong kamarthi bat ukpa jong karu deu director bat ka film kabaka ak nangkong lene kabayo ya ka dibot kadai ha ka dabang tri ba Salman Khan o aklang bat ka Alaya Ibrahim furniture wala arbadon kumba karta ka aklang bat Usef Aflikan bat katabu ha ka film Jawani Janeman bat kabalayo ru ya ka Filmfare Award for the Best Female Debut ka Janvi Kapoor kabadon kumba arpusan snem karta bat kabadai ka khun jong ka Shri Devi kabadai ka actress kaba paunam bha haki snem chi jar kandai spa kandai phu kalayo ya ka Filmfare Award nakabanta ka Best Actress ha ka film Gunjan Saxena house nem arjar arpho ka Manushi Chelar kabadon kumba arbus house nem karta kabadai ru ka model kala job ya ka Femina Miss India house nem arjar khanyu bat kabala job ru ya ka Miss World Pageant ha karta kumba arpos nem ka actress Sanjana Sanghi kabadon kumba arpusan nem karta bat kaba ak ha ka film Fukri Returns bat ka film Dil Bechara kaba kampang nam bau aktor Sushan Singh Rajput u aktor ubala khalatno nakadaw jong kapasi kala aklang hakani ka film bat kani ka actress kala akru hakif advertise ki babun kum ka Coca-Cola Cadbury bat Danish ka Tara Sutaria kabadon kumba arhun rus nam karta bat kabadai ka aktor ka Norway bat ka Nongshat bat kabadai ru ka professional singer bat kabala akru haka film Student of the Year bat u Tiger Shroff bat ka Ananya Pandey bat u Aditya Sil kadai ka wei naki nong ak film kiba kampau nam bat kabal akru haka film Marjawan ka Sara Ali Khan kabadon kumba arhun rus nam karta bat kabadai ka khun jong u aktor ba paunam u Saif Ali Khan kala yo ya ka dibot jong ka haka film Kedarnath bat ka film Simba bat kala yo ru ya ka Filmfare Award nakabanta ka Best Female Debut house nam arjar khatra bat kala yo ru ya ka Forbes India Celebrities kabadon hapo ka chispa list house nam arjar khat kandai ka Alia Bhatt kabadon kumba art kundai snam karta bat kabadai ka khandan jongki Bhatt family kala yo kumba Southly ki Filmfare Award bat kabadai ru ka wei na ki actress ki bahe dortam ha ka Jingxiu bat ka yo ru ya ka celebrity hapo chispa list house nam arjar khat sau bat jongka Forbes Asia hapo ka live list house nam arjar khat new ka Kiara Advani kabadon kumba ar kundai snam karta bat kabala ak ha ka film MS Dhoni The Untold Story bat kabala yoru ya ka acting debut house nam arjar khat sau ha ka comedy drama Fugli